Kakinhun to'kit balathung nagatanat housing kelas Sdang hne kasni baar ya kajing to'kit halor kajing kynnoh sam tin sop yeng taddor dagatanat housing syakipaj ba kabala sam lingba ki community and rural development block baper kajela yang ni kakinhun to'kit lakli do joint secretary katanat housing ulc marak kabanhia to'kit habaro ki nyotli ki district karilum khasi bajaintia kini kami halor kajing ujor jong kaseng Nyautrap Youth Council persaya kajing kynnoh sam tin sop yeng taddor kabala thied lingba ki Chief Minister Housing Assistance Program ni CMHAP hine kasi ba ka kinhun to'kit kalahir to'kit yakitin sop yeng hapo ka kudam jong katanat housing kabadan halum phira langkreding ha kajing dan lang kinongilam ka HYC la sakhi baki dikhat ka kinhun to'kit kila thau thik pathik ya kajing riban jong katin kajing jrong ka pingkyang mat kalinter jong katin ban pentikna lakini kitin bala penpoi shijila ki deini em ki bayat katkum ki kindron bala bu de katanat laban kudo hangne yakni katin sop yeng la shalan de ka company Haryana Iron Works Private Limited Kolkata West Bengal bala penpoi yakni kitin shabaro ki district bat ki block kajela kani ka kinhun to'kit kelas Sdang ya kajing to'kit na East Khasi Hills kabadlong na duka atarik unaitung haduk ka khandai tarik unaitung padhadin kani kan sahir cha West Giant Hills haka khadar tarik unaitung ribhoi haka khatlai tarik naitung Eastern West Khasi Hills but West Khasi Hills haka khandriu tarik naitung East Giant Hills haka khatkhanai tarik naitung but South West Khasi Hills haka arpho tarik naitung